kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, agasong manday ta nga order dakit ka adak ko. Ilako kadagiti lumablabas ti daduma, nanang. Ayun mayat nagpaisaw ti aglako iti halo-halo ita. Nagpara ti panawain. Wan nga rod, nanang. Iso anasapak anagriing tapno may saganak ti lakok. Sigurado nga adumanan ti umay gumatang inton alas 10, nanang. Sige, tulungan kan anak ko. Saanan, nanang? Ituloy yukit din ti maturog. Amok anapuyat kayo nagbuybuya idi rabi Kabaulak pay mait. Maturog ak tulangan inton malpas ti aramidon ta. Nawaya pay mait. Sigurado ka, nanang? Wan anak ko. Si kakit di mait. Di nakadipa kadanagan. Alaman nga rod, nanang. Da kayo pa'y lang ti mangisagana iti sabaken sago. Kitaan nyo lang tapno saan ma-overcook. Anya nga tati pilpilaan da iti ayan da Mari Erlinda lakay. Ay nawaw, jak amo Apay asyak ti pagsaludsudam. Kunak mano iti ayan da tinagnaam itay. Di mo aya nakita nga itilikudan ti balay tinagapwa. Ay, nalalakunan. No kayat mo ama-amuan no anya ti pilpilaan da, mapan ka iti ayan ti kumarim, tamapan mo saludsuden. Sapay agsisinno ka dagiti ka aruba mapan iti ayan da. Amangan kit din adamo ti iwarwaras da nga ayuda lakay. Pangalaan na kumamad ti iwaras na no bilang laang. Saan mo ta DSWD ti kumarim? Ay, amangan adda into dagiti politiko. Kat iso ti warwaras na. Oh. Ay, tinasaya at mapanak man iti ayanda. Tanupod man nga ayuda ti iwarwaras na. Ay, rumbang laang maikan tamot tagbut-butos tamot, lakay. Ala, iranam nga wan ti pila ije balay da, tapno di ka mataktak. Taayuda ti amumay. Si kamat gayam, Mariole. Anya ti masapul mo? Ay, kwa maray. Nakita ngamin nga agsusukat, dagiti agpipila iti paraangan niyaw. Amangan ko nak, no, ayuda mo't ti pilpilaan da, maray. Ay, kamali ka, Mare. Ay, no saan nga ayuda ti pilpilaan daan niyang rod ngay, maray? Ay, nawaw. Di mo makita, tinalawa akarato laan na ipaskil iti sangwanan ti balay, may Mare. Nay, halo-halo for sale ko na mo, maray. Dayta ti umay pilpilaan dagiti kalugaran tayo, Mare. Ay, aglala ko kamot gaya mon iti halo-halo, maray. Ay, uwan, Mare. At dapay na bate. Amangan ko nak no kayat mo ti gumatang, tapno marama na mo ti lakok. Oh, adto yan ti halo-halo nga order mo, Mare. Ay, kwa, maray. Apay ka di, Mare. Ay, mabalin anayo nampay iti dua nga order, mare. Ha? Agasam nga iti upat, Mare. May boss mo nga ta? Hey, sagdudua kami ngamin kinila kay ikaw, mare. Mabit lang nga rod, ta isaganak, Mare. Anusam nga urayan ti bayad ko, mare. Wen, Mare. Tinapatag kat mabayadan adagos. Ay, bayadak to adagaw sa pama na masingir mi ti bayad tinateng may, mare. Okay nga rod, Mare. Anusak nga urayan. Lakay, adakon. Anya nga ita nakasupot nga nyawid mo. Halo-halo lakay. Halo-halo mo gayam ti pilpilaan da iti ayan ni Mari Erlinda. Ay, nawaw. Apay aging matang kapaylaan. Kaya manugot mo ti kumarek nga utangag pailaan lakay.
Isupay kit di mata pampanunutan. Saan mata kasapulan day tabakit? Agbiag talata nga uray awan ti halo-halo. 320 laang tibayadan talakay. Si kakit dimot. Imbes nga damaigat ang itibagas. Ay. Awanan ti adu asao. Agtugaw kakit day taramanam ti halo-halo ala ko ni kumarek. Sagdudwa talakay. Ay, una yan. Agasam ta sagdudwa. Ay, ninayo na ko na. Tanakitak nga adu nga rud mo ti gatas nga ingredients na. Manungay tinabati abayad tinatong talakay. Ay, basit laang bakit? Lugi manan. Ay nawaw! Agsasarunumot tong tilugi talakay. Kasano, kat natsyambaan tamanan tinababa a presyo. Ay, di awanan ti palingke. Saan akaw na makitsenda inton bigat? At damat basit anabate, ang igatang mo iti abasto ta. Bayadam met laangan, dagiti rumbeng abayadam. Uwan lakay. Iyanus mo nga i-budget taday talaan ti pangabasto ta. At danabati ang igatang ko iti abono kon similya. Tapno saan adumakkel ti utang ta iti supplier. Ay, kawan Noan niya ti pagsayaatan, di iso ti aramidam lakay. Asino juli mabas nanang? Ninsamat Marioli day jay? May sungag paisaw, anak ka. Ay nawaw, nakita ka nagpasentro nila kay na idi na minsan. Sigurado anapan nagsingir day jay. San ka di pa yan nakabayad, jay kumarem, anak ka. Awan pa'y mati ko na adumagas dito'y balay nanang. Nalipatan ng samat ng ti halo-halo nga inutang na idi na palabas sa bulan. I-message mo lang ngayon, amangan no nalipatan na. Di mat nga rod agrip-reply nanang. 320 lang day jay. Isu kumapay may gatang mat iti masapsapul tayo. No kasta nga road, padaan namon. No nagpasentro day jay, siguradaw, lumabas iti paraangan tayo inton alas 12. Bareng ananang, tapno makasingirak maten. Anyat orasan, ngam awan pa'y matalim mabas da dya Marioli. Ay, amangan no limabas, kat saan talaang anasiputan. O no saan, amangan no sa bali mo tun at nagdalanan na. Da ito'y katirigat na. Basit pa'y laang tinegosyo, ngam malugi tamatan gapo kadagiti customer adimat makarik na. Intun sumarunaw, anak ko, di kantun agpautang. Nagtalekak ata kumarikot nga rod nanang. Bayadak to no masingir mi ti bayad tinateng mi kunana ngam awan met kadi nga umay. Ado mo ti kasta, anak ko. Nalaing da nga agkaray, ngam di damot ammo atong palon ti karida. Agpatingga dalaeng itisao. Ay, mabit man lang manong Jimmy. Nay, apay, ada ka di masapol mo. Nakasingir kayo, saan ka day? Wen idi pa'y napalabas alawas Apay aya. I-remind ko kumatibayad ti halo-halo nga inutang ni Kumarek. Na, Bayadak no makasingir kami kunana ngam aging gaita awampay mat nga imay. ay nawaw. Kung naklakid di binayadan na matan. Awan paimot. Tidakas na, jakon maranaan. Jak amo no ilimlim mga nakmangatan. Ay, imbagak matabayadan na dagiti rumbeng abayadan na. Idi pa'y napalabas alawas. Awan mat nga imimay. Di na mat lang replyan dagiti text ko kankwana. Mala, bayam. Kasaritak to ni bakit ko inton malang. Wan man manong, isupay kumamat amay gatang iti masapsapol dito'y balay. Pudno ka diti na ibaga ti kumarim kanyak, bakit? Ni Erlinda manan. Wen, di mo kanumot binayadan ti halo-halo nga inutang mo kankwana iti. Ay, saan pa'y nga raw lakay? Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakken ka, abayadam amin ti rumbeng amabayadan, tapno malpasain? Ay, apo, nalipatak nga rod. Oh, tagrason ka manen. Na, abay, anya ti imbaga ti kumariking kaya. Nagkari ka kano abayadam no makasingir ta. Ngam, hindi ka kanumat nagpakpakita kan kwa na.
Ay sus, at apon na pa yan nga amangan no ilimlim mga matayin. Ay nawaw! No agsasauday ta kunamlan dakkel mo ti utang ko kenkwana. San mo't ana imas ti halo-halo na. Nagtamnay pay. Oh, nagadupay laang mat nga ibagbagam dita. Bayadam kit din, tadi isupay apang panunutan. Agbayad ako tapno awan ti adu asaom. Ay nawaw, makaungot ka mat nga agbayad, Mare. Apa yan? Ay, apay, sino nga iti saan ang makaungot iti kastamot agalad mo? Naa, awan mo't dakas nga insawang ko. Kinasaritak laang mo't nila kay mo, tadi ka maranaanan. Impalagip ko lang ti may papan iti utang mo, tamangan kunak no nalipatam, Mare. Kano atapom tupay ka na nga ilimlimangan ka. Iti anya kumaaga po nga ilimmangan ka. Kunamlan na imas mo tila kum ahalo-halo. Ay nawaw, saan ka maawatan, Mare? Tapno amom, natamnay ti halo-halo alakom. Puro ice mo't ngamin. Kurang pa'y tigatas na, kan ingredients na. Anya? Saan a worth ti 320 pesos ko? Sayang lang ti kwarta. Pwe? No agsasao ka, kasla di ka nagpanayon iti dua nga order iti. Ay nawaw. Paunay mo ti kasta agalat ti kumare mo. How? Ay, marurudak nga rod nanang. Natamnay ka no tila ako ahalo-halo. Ay nawaw. Kat no nakita ka nagpanayon ni ti dua nga order, idi mutangkin ka. Dayta nga rod nanang. Ay, ang mga no ibagbaga na lang dayta, tanasakit tinakem na, idi siningir mo. Anya ko matipagsakitan tinakam na, kat siningir ko lang matikwartak. Nalastog nga agsasao, ngam 320 lang nga utang na, di na pa'y malagip abayadan. Isupay lang ti daganas na amang ibagaan na tamnay tilakok. Ay nawaw. Intun maminsan, saan mo alaklakwan, anak ko? Ay talaga asaanan nanang. Jack kayat tikas jay nga ugal yan na. Alisto nga umutang, itatamasingir, kastakit din ti ibagana. Kunamlan asino mo't nagsasao, nagtamnay mo nga rod tila ko na ahalo-halo. Che, Ay nawaw, agsardeng ka man dita, bakit? puno mait, natamnay tila ko na angam nagsao, apaw, launay mait. Sus, kit no sagduduama ti ginatang mo ide. Ti ko nampay kanya, kit ni nayunam, taado ti ingredients ken gatas ti halo-halo alako ti kumarin. Kung kunaklaang mo tikas jay tapno di ka madismaya, patpatsimang. Na, Kano nagado ti ice ti kinanta ide, kurang pa'y tigatas na. alawanan, natamnay no natamnay. Talaga mo nga mina natamnay. Na, di nakman rangrangan. Talaga siguro natamnay ta saan alibre. Agdin dinamag dito'y lugar tayaw, anatamnay ka no tila kum ahalo-halo anak ko. Iso a pagsasaritaan dagiti marites a kabarangayan tayaw. Anya? Buwain, iso tinanggag ko itay limabasak dita tirsina. Talaga mo't day jay ayoli. Di mat agsardeng. Dadaulan nak pa yan. Di kumarim nga ta tinangiwarwaras anak ko. Sigurado day tananang. Isulaang mo't yada sakit tinakam na kanyak. Dagito'y mat amarites, patpatyon da mat adagos. Ay, kasano nga rodin dayta. Negosyo mutain, ti dadaulan ti kumarim, anak ko. Mapanak iti ayan na, taglin na wag kami man. Noanya launay ti pagsaksakit ang tinakam na dayta at tao kanya. Bakit? Masapol ka di adadaulam ti kumarin. Ha? Apay mo dakas ta ba nagsasaom? Awan mo tiyang mo kadakas ngay naramid ka. Ay nawaw, agin di mo kapay lang dita. Amo ka? Sikatin ang iwarwaras anatamnay ti halo-halo alako ti kumarim. Uray saan magpiman. Ay basta siya, natamnay ti halo-halo ala ko na. Kaiso nga rod ti panagraman ka, talaga manak. Natamnay gaputa siningir na ka. Angam tipod no libre da jay, ibagam anaimas. Style mo? Saan na? Ay, saan kan ngaglibak? Amok day tang style mo.
No siyak ti sika, agsardeng kan. Panang dadaulan ti kastangar aramidem. Apay, di ka mabutang iti kumarin? Oh, anya kumangay ti pagbutngak. Nadalos ti konsensyak lakay. Awan ti dakas ngar aramidan. Aha, di ka man nagliba ka kasta. Amok ti ugalim, yoli. Adda ka din niyo, Manong Jimmy. At dayjay kusina, madama ti panagmerienda na. Kaya't ko kumaama kasarita itinalapat, Manong. Ay, awan ti pariko ti dayta. Ala, sumrek ka. Agdiretso ka lata ni jay kusina, at dani kumari mi jay. Ayabamlangan, Manong. Ang mga no panunutan na trespassing nga. Ay saan? Sige, tamapan ko bisitaan ti garden mi ita. Ibagamlatan na siyak tinang pastrekan ka. Agawid ak tumatlaan nga dagos. Ay nawaw. Anya ti aramidem dito'y balay, Mari Erlinda. Imayak, tada pagsaritaan ta. Maipapan iti anya, Maray. May papan iti warwaras mo. Ay, awan ti amok ngayon warwaras ko, kontraken ka, Maray. Di kan agulbod. Si kalaang mo tinagbalin a customer ko anang ibaga anatamnay ti halo-halo alakok. Amok asikamat lang tinangiwarwaras kadagiti marites dito'y lugar tayo. Ay, no imbagak nga awan ti amok iti dayta, talaga nga awan, Maray. Di ka man agin iinosente, Mari. Aklo nam ti basol mawun, no? Ay, kwa, Maray. Sorry, nagkamali, Una yan day taagalad mo, Mari. Ammom anigosyok day jay. Kastapay laang matiaramidam. Agaramid ka iti 3 minutos a video, Mare. Kaya't kung ag-public apology ka, i-post mo iti Facebook tapno makita dagiti kalugaran tayo. Nalabas day tapa ng dadail mo kanyak. Ay, so, nagatidugan ngay, Maray. Adakan ka 3 minutes a public apology? Wano, ipabarangay ka laangan tapno agmulta ka. Apay nga itakalaang, sika, Jimmy. Ay nawaw, kat nunapan ko pinasyar ti garden ta. Nagpakadakmat kan ka. Imay ni Erlinda dito'y balay itay. Sakit din ti riribukan na. Amok nga imay itay. Gunggo nam Si kamat piman, ti muna anang riribukan ko Anya? Katuan. Anya nga iti nagsaritaan nyo idi imay ti kumarim dito'y balay. Agasam nga ita 3 minutes video nga ipapaaramid na kanyak. 3 minutes video when no ipabarangay ka. Kung kunanak itin. Sino mo't nga iti mayat nga ag-public apology iti Facebook? Ay ket aramidem Basol mo tanangiwat ka ngamin. Amo mata negosyo na dayjay. Naimbag kumamat nupod no ti iwarwaras mo. Saan mat nga rod? Tapuro pa ng dadail laeng. Ang may nakababain nga raw, lakay. Ay, di ka nagreklamo. Aramidem kit di ipapaaramid na. Tano di mo maaramid, ay sos, ipabarangay da ka. Awan mat nga rod ipagbayad mo. No bilang laeng tapagmultaan da ka. Ay, nawaw! No ammom asika tinagbidot, agpakumbaba ka. No kayat mo tilinakkan kapya, di ka nga rod agsao iti inuulbud kontra iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.